ikaw na lang mag-video. Ito lang yun, oh. Tapos 60 seconds lang kasi siya. Pagkatapos mo mag-store, press mo agad mo para mag-play agad. Mag-stop yan after 60 seconds. So, mag-play ulit ako ng isa. Kasi basta mag-load. Kasi mag-store ka sir. So, tapos, pero pag na-store na siya, pindot na ako. Sinsikong. Tiktikong. Pwede lumapit doon? Diyan, pwede lumapit doon. Just, tiktikong. Si Anthony.